Kako se riješiti straha od prvog dolaska u teretanu? Evo, ja mislim da je to sad glavno pitanje svima vama koji ste tek krenuli ili planirate krenuti u teretanu. Prvo što vam mogu reći, nije kao prvi dan srednje škole, evo da se ne brinete, jer to svi imaju nekakav feeling u glavi ko da sad će ti biti najgori mogući dan, a ako nešto krivo napraviš nećeš. Vjerujte mi, 90% ljudi koji dolaze u teretanu su na identičnom mjestu koji vi, samo što su možda krenuli mjesec dana ranije ili 2 mjeseca ranije. Druga stvar, ako stvarno postoji neka osoba u teretani koja se ruga očigledno sa vama ili koja je bezobrazna, ovako mu pokaži i reci ga teti na recepciji, vrlo vjerojatno ta osoba sutra više neće biti u teretani, ali ja mogu stvarno reći da veći dio ljudi u teretani je stvarno normalan. Niko te u principu ne gleda, niko te ne gleda kao joj šta ovaj debil radi ili ova glupača šta radi, ne. U većini slučajeva to sam tak ispadne jer ljudi odmaraju između serija i onda jednostavno gledaš okolo, dišeš, čekaš, evo minuta mi je prošla, da još minutu odmorim i da idem dalje na drugu seriju. Kreni u teretanu, nemojte imati uopće feeling kao da je to nekakav big deal. Nije, samo daj si truda, 5 dana za redom. Odi 5 dana za redom, nakon tog 5. dana više ćeš ti biti tamo kod doma i to ti je to.